medical doctor plus public health medicine specialist. So the question is kalau CKD patient kan, so whether Shirutto boleh bantu kan? Of course lah, I think definitely dia boleh bantu disebabkan Shirutto kan dia ada IPPA1 kan. So the role of, of course kalau kita nak cerita dia tu banyak lagi benda, tapi in summary, the IPPA1 can increase ataupun memperbaiki kita punya immune system. And that is sangat-sangat penting lah kan. So kita punya immune system naik, dia boleh bantu macrophages which actually kita punya first line of defense dalam badan kita kan. And then infection pun kurang masuk dalam badan kita kan. Which is I think very important untuk CKD. Because CKD adalah impact pada buah pinggan kan. So which means that your body pun maybe akan ada lower punya immunity, terdedah pada infection, and kita tak nak lagi kalau ada infection kena dekat your buah pinggan ke, I mean that become lagi teruk kan. So and satu lagi yang mungkin juga dia kadang-kadang orang bimbang kan, dia kata boleh tak selamat tak Shirutto kan. It perfectly safe lah because dia hanyalah food kan, food supplement, and dia tidak ada bahan-bahan yang boleh it is not medication, right? So it is perfectly safe, and I think it's good for you untuk menguatkan you punya ketahanan badan, immunity. So at the end it's good for kalau lah you ada CKD or whatever disease lah. Right, okay. So what about Alora in terms of blood circulation for the kidney patient? I think kita pun tahu kan kalau CKD, blood semua perlu flow dekat CKD kan untuk buang toksin dan sebagainya kan. So kalau kita punya renal ataupun buah pinggan tidak bagus, then of course dia akan juga impact kita punya circulation. So that's why Alora dalam tu ada condensed fiber yang boleh generate far infrared kan, yang bagus untuk kita punya blood vessel. So that will improve kita punya body lah, because anything yang boleh improve circulation, sama ada through buang toksin ataupun bagi oxygenation lebih bagus untuk badan kita adalah baik untuk badan kita lah. So kita tak claim dia tu directly rawat kita punya buah pinggan, tapi as kata kesihatan yang umum, Alora is sangat-sangat bagus, you know. Kita pernah good circulation akan menyebabkan body kita ataupun badan kita lebih sihat. Right, okay. Terima kasih banyak. And satu lagi dia perfectly safe lah, you know. It's Alora, okay? Kan, Alora pen kan. So they're perfectly safe, so why not? Terima kasih banyak, Professor. Thank you so much for